Ka-office jong District Health Society National Health Mission East Kasiels District Kalarakhi ya ka World Population Day ha kajingelang kabalalong ha Ganesh Das Hospital Shillong ha kabawa PS Dakar Deputy Commissioner ulalong kumukong san. Ha kani kasngi kaladan kajingpen iye ki drama lingkot na ki nursing student kani ka hospital kajing batay bania ya kajingdan ka longyeng longsem na ki doktor bat kiwe. Di kena lese ko ini pada kena baplimo lese wan ulak syim wan lakon ya bakla dia ma di diperkhatkan kesan ini ngam kuah dengan armet yang ni dulu ya kun kita kiba tin bat lagi kilong kebe armur dulu kiba isotru apa ngilakon bakla yo armet isotru ni bakla bandai kapor bikin armet nada pitin syaptin kumta nidon uni udawai ubangi khat emergency contraceptive pill lalu putih yang new dawai, apa nyapu arkenta punyada nak ba armet. Tinama kata-kata ulah dan menu-menu kibak syaptin ya armet. Hapdeng armut silap lada putih ya armet. La ban kami yang new dawai mengikat emergency contraceptive pill. Mulai ngapa ban ongipi, ba uni dawai penjelang no. Undai bandi ban kapor, undai ban bakalaman bandi nama umiru unka. Tang bakala yung emergency mo na badan jig kaya ni jig kabala imkan kata kapor hindi bandi nang kapor nagapon ko ang penjelan lahi padi daw niu damay so no udan pada property livestock proper A 3ETA ni property bani ni juthat pa khamtam begitu di belakang ya warta nada pithat nuclear shiposnem dan kammen nada pikwa bagi ada shiposnem ulong Hooray! Bawa arja kini kita, tetapi dan kamna, aku nak parti of doktor nas ngalakwa ang hakun no, la banweng no ini, bahkan sa armet biang.